салом алайкум бардорои навардоро тамошо кунем. Бори нав омадаги пачка 52 13 Redmi Note 11 Note 12 Pro любой хел телефона бардоро дорем. Кадомит бардоро ай шаҳр Душанбе, ай шаҳри Ваҳдат, ай шаҳри Кулу бардоро занг мезанед. Мақсад бихарем 25 шаҳр на вилоят хатмум. Ай шо тимо бардоро доставка бе пулай мақсад. Шумо телефон мақсад биёрен, болош сумтен бардоро ба телефон гап намезанад. Шумо телефон битен мақсад хел бародар Samsung дора, Honor дора, Realme дора, Tecno дора, мақсад намефураш iPhone бихара. Бародар биё ай пеш гап мезанам, ба телефон гап намезанам бародар. Телефон бити болош сумти бародар ай пеш гап мезанам алишида. Кадом бардор айфон дорем мақсад намефаҳмед. Ина бин Samsung дорум, Redmi дорум, A12, A13, A53, A54 дорум. Мақсад алишида бардор ай пеш гап мезанам. Биё болош сумти мақсад дига хел модели нав биги бардор марҳамат да тамошо кун. Номерои мон 107 89 18 модели гизала бардор ина марҳамат. Ина Realme 55 дорум ина пачка навай. Нархиш 2500 сомон бо арзон меша ина бардор тамошо кун. Любой хел телефона дорем алишида ай пеш гап мезанам. Чо кад яка? Телефон варди. Ина бардор тамошо кун. Любой хел телефона аст шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор, магазини акай сапона ина бардор. Шербачот қирған бин арзон мекунем метон. Кадом бардор ман ҳамеш тусин на бин арзон мекунем метон. Пасфикои хидмат бо арзони бад мекунем бин марҳамат бардор. Оптови шаҳри Қурғунтепа, кӯчаи Баҳор. Бародаро бозори Фаромондам точка дорум дукони 121 гай. Шаҳри Қурғунтепа бозори Фаромон дукони 121 дам бародаро точка дорум ина марҳамат бародаро. Чӣ хеле гелсен любой наму телефона дорум марҳамат.